ndashimiye umukenyezi w'agaciro, ndashimiye uhereje kuririmba Jemima. Ni ukuvuga ndashimiye ubwa mbere uhoraho data wa twese, we yemeye kudukoranya, yemeye kutugeza hano, yemeye kuturinda, izina ryiwe rihabwe icyubahiro. Ndibaza buri muntu wese afite icyo ashima. Jewe ndumva nezerewe kuba twongeye kubonana ku isabato iheze, sinashoboye kuza hano, none ndabona mukeye, ndababona ndishimye cyane ko kuba tugiye gusangira ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Ubwo rero by'ukuri iminsi yose ikintu dukwiye gutanguza ni ugushima, kuko Imana iba yaturengeje mu bintu bikomeye. nubwo kutuba waguze indege cyangwa sinzi waganye roto cyangwa amafaranga menshi, ariko nubwo uba waraye ubusa, ndetse ko nizera ko nta waburaye, umuntu niyo wicashije. Mbese umuntu yo wicashije, ndibaza wirabye uraba amaguru uraba amaboko, iyo byonyine byo tumushima, kuko hari abantu badafite amaboko, hari n'abatagira amaguru, hari n'abatifuza gushika iyo boshitse, hari n'abandi bifuje ko buca butakeye, hari abifuje ko uyu munsi batabonye ariko bo babonye. Nakubw'ibyo, icyo ni ikintu umuntu yoshima Imana. Ikindi, kuba wageze hano mu ngoro y'Imana, kumva ijambo ry'Imana, gusangira imigisha n'abandi, mu gihe abandi bibereye mu byabo bitagira ikimazi, abandi bahunze bariko barakubitwa n'imbeho n'imvura n'ingorane hirya no hino. Ni ukuvuga rero ndabona twoshimira Imana ku byo Imana yadukoreye. Hanyuma tudatinze, ndizera yuko ntabuze nk'umwaka wose mperuka guhagarara hano. Sinzi namba mo bamwibuka icyo twaba twaravuganye mu gihe cyaheze, aho naherukiye hano. Ese murakibuka? Ntabwo ntacyo mwibuka. Ni kera ntawo kibuka. Twavuganye ku kijyanye wagibagira warivuze ntibyibagira waribariwe, ariko nanjye numva namwe mwagibagira mwaribariwe, nanjye warivuze nari ngiye kutwibagira. Agibuka pasiporo visa. Icyo ni cyahetse, icyo ni ikindi cyahetse mu buzima. Ndumva ko mwibuka n'ibya kera, mwibutse ibyarenganye byo ntari ibya kera. Aho nabukira hano wavuganye kuvuga ngo sinkurekura utamayisi. Singiye kuba ndizera ko icyo gihe ntabatsindiye, na n'ubu ndizera ko ntari bubatsindiye ndacyana. Yazi muragira ngo tigo turi buve hano ya murahava ntambora. Uyu munsi rero ndibaza mwamaze kubona umutwe w'icyo tugiye kwiga. N'ubu utakibonye indirimbo yawe tubwiye, uyu munsi tugiye kwiga ku kijyanye n'iyezwa ry'urusengero. Ikigwa kivuga ngo reka Yesu ahumanure, reka Yesu ahumanure urusengero rwe. Ni ukuvuga urusengero, turavugana ku rusengero Yesu yahumanuye,
urusengero rw'i Yerusalemu. Urwo rusengero rwari rwubatswe ku musozi, rwari rwubatse i Yerusalemu ahitwa Moriya. I Moriya aho i Yerusalemu ariho hitwa Siyoni, ku musozi Siyoni. Urwo rusengero rwari rwubakishije ibiti by'amasederi n'amabuye abanjwe, ariko yabangirijwe aho yatembererejwe, yabangirijwe aho yakuriwe, ariko atabangirijwe ku nyubako aho bubakiye. Ibyo si byo tugiye kuri detaye, singomba kubagira kuri detaye y'urusengero uko rwubatse, ariko nagomba kubabwira ko rwubatswe uwo musozi ahitwa i Yerusalemu, ku musozi Moriya, ariho bita Siyoni. Aho niho Uwiteka yategetse Aburahamu kwajya gutangira igitambo cy'umwana wiwe Isaka. Niho Uwiteka yategetse Aburahamu ati genda ku musozi Moriya, genda Moriya untambire umwana wawe w'ikinege Isaka. Aho ibyo biboneka mu ngoma ya 2:3 umurongo wa mbere. Aho niho Uwiteka yiyerekeye Dawudi, kandi Dawudi niho yaba, niho yaciye aba, niho yabijuye, niho yabaye. Ibyo biraboneka, no mu Itanguriro, bikaboneka no mu ngoma, bikaboneka no mu ngoma 21:15 gushika 18:28, bikongera bikaboneka mu Itanguriro 22 umurongo wa 2 gushika 14. Ibyo ibiti byari bigize, byari byubatse urusengero, bya biti n'amabwiye by'amasederi n'amabuye, byari bifite ikintu bigereranya, byari bifite ikintu bisigura. Ndagomba gusaba umugeni hano François agisomere muri Zaburi 41, Zaburi 41 umurongo wa 14. Zaburi 141 umurongo wa 14, kugira ngo turabe ikintu ibyo biti n'amabuye byagereranya, hanyuma tubone gukomeza. 144 umurongo wa 13. Bityo abahungu bacu bakiri bato bazakura, bakure nk'ibihingwa bikura neza. Abakobwa bacu bazaba beza, bazamera nk'inkingi zirimbishijwe zo ku ngoro. Iyo ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya isomero yari muri Bibiliya bose bafise hano. Igera kuri mikoro kugira ngo tumvikane, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti bikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka. Yumvikanye cyane muri Bibiliya izi mwese mwese. Dusenge.
uragororotse data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, wewe wiyerekanye ku musozi Siyoni, wewe wiyerekanye, wewe watanze amategeko yawe 10, wewe wamanitse ku musozi Sinayi ukavugana n'ubwoko bwawe. Turagutumiye, turakuraritse ngo umanuke wivuganire n'ubwoko bwawe, ubwire ubwoko bwawe icyo ubukeneye ko umuntu ucumura yoye kugura, umunwa wangiye yoye kugura, haboneka ubwiza bwawe, haboneka ijambo ryawe, kandi umanuke n'ijwi wakoresheje mu gutanga amategeko yawe, maze imitima yacu itahe yejejwe, imitima yacu itahe ihumanuwe, dutahe duhindutse ibyaremwe bishya, maze twese ko turi hano tuzora mu bugingo, tuzobone umunsi w'umwami wacu Yesu Kristo, twishimane nawe iteka ryose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umusomyi yadusomeye kangahe? Murahibuka? Ariko hariho icyo kwibandaho. Umurongo wo kwibandaho waboneka muri we. Reka ndagusomeye vuba. Umurongo w'icyo kwibandaho sinzi ukuntu muvuga, mbese ngo witwa okay. Yohana, icyo tugiye kuranga hamwe ishimikiro y'ikingwa cyacu cy'uno munsi kiboneka muri Yohana 2:14-16. Aho niho umusomyi yadusomeye. Nahibuka 14, Yohana 2, Yohana 2:14 gushika 16. Ariko byose ndagomba guhera muri Yohana 2:13 ukomeza. Haravuga ngo umurongo wa 13 ngo Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. 14 aho umusomyi yadusomeye. Ageze mu rusengero asanga abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza, abohekana imigozi ayigira nk'ikiboko, bose arabirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma, ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. 14 abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Sinzi nama nasomye neza. Ni ukuvuga icyo gihe hari ikibazo umuntu yo kwibaza, kuki
Yesu yari umuntu usanzwe, yaboneka nk'umuntu usanzwe utambaye neza, utari umukuru w'idini, utari n'umusirikare. Byagenze bite kugira ngo amenagure ibyo bintu byose, abirukane bagende? Hanyuma uramuzi kuki byashobotse iki? Bamwumviye bati kuki batamufasha, kuki batanze kwivanaho? Kabiri, kuki bakungira aho hantu? Kuki inka n'inuma zatangarizwa aho hantu? Byari bimeze gute? Ibyanditswe bitubwira ngo Yesu arangije gukora igitambaro cy'ikana i Galilaya, kamwe mu Galilaya, yaciye agenda ajyanye na nyina na bene nyina na bene se. Umva, yajyanye na nyina nabo bavukana n'abigishwa biwe, baca baragenda bajya i Kaperinawumu ngo bahamara iminsi mike. Yesu aca ajya i Yerusalemu. Yagiye mu gihe iminsi mikuru ya Pasika yari yenda gushika, yari yegereje. Agenda ajyanye n'ibihugu by'abantu bajya i Yerusalemu, kuko atari bwatangaza igikorwa cy'umurimo we. Byanditswe biti, kuko atari bwatangaza igikorwa cy'umurimo we cy'umugaragaro, yajyanye n'ibihugu by'abantu bajya i Yerusalemu, yiyerekana, bituma batamumenya, yiyerekana. Aragenda ngo mu minsi mikuru ya Pasika abantu inkuru bavuga, inkuru z'ababyaye, ibyo abantu bavuga byahora mu minwa y'abantu, kwari kuza kwa Mesiya, Mesiya uwavuzwe na Yohana ko azoza. Nizo nkuru bagenda bavuga, izo nkuru zari ziri aho hantu, kandi bakabivuga banezerewe biteguye Mesiya. Ashitse mu rusengero ngo atangura, arashika atangura kweraguza mu bikari by'urusengero. Abantu ngo icyo gihe ifoto cyane kazoza ubuhanuzi bucabuza mu maso yiwe, abona ingene Yerusalemu izomerezwa, abona ingene Abayuda bazoba basuzugura igitambo kizotangwa, abona ingene byose bizogenda n'ingene bazotira ubutumwa bwiza. Arashabuka, biramubabaza. Abari aho bamubonye mu maso gusa ngo atacyaravuga, batangura kugira ubwoba. Abadandaza n'abakunda batangura kugira ubwoba, ngo bamuraba batangaye, habaye agacerere, bagira ubwoba, biteze ikintu ariko habakora. Icyo gihe Yesu araraba asanga inka ziriko amatungo ariko agurishirizwa aho hantu, asanga bariko bakunda amafaranga. Abona n'uburiganya babikoraga, kuko ngo mu kuvunja amafaranga byari n'uburiganya bukomeye, byari n'uburiganya bukomeye n'uburiganya
ibyo bintu nibyo byari byaraturumishije abayuda kuko ababikora kuko ngo abantu babikora abakora ibyo bintu babikora mu bijyanye n'uburiganya bigatuma bibaha ubukire abakuru abatambyi n'abayuda n'abakuru babo bakabyungukiramo. Sanga abatambyi baretse ibyo gutanga by'ukuri bigiriye mu bintu by'inyungu zabo, asanga n'abakuru babo nabo bari mu bintu byo kuriganya, biramubabaza cyane. Mbese none ni kuki bakunje? Kuki bakunje aho hantu? Kuki bagaragariza hino? Nuko mu minsi mikuru ya Pasika ngo abantu bose, abantu bava mu ntara zose, hari itegeko abayuda bari barigishije ko nta handi hantu hagomba gusengerwa atari Yerusalemu. Rero ngo abayuda bose bava mu ntara zose za Palestina n'abo mu bindi bihugu ngo bakaza gusengera i Yerusalemu. Nicyo cyatuma habaho kuvunjiraho amafaranga, kuko byasaba ko umuntu winjira aho hantu bagomba gutanga icya kabiri cya shekeli kw'igitambo cy'ubugingo bwe. Ubwo rero shekeli niyo mafaranga yari yemewe mu murimo wera. Byabasaba ko amafaranga yose y'abanyamahanga avunjwa shekeli, kuko ariyo yari yemewe gukora mu murimo wera cyangwa mu buturo bwera. Rero ngo bakabikorana bakabikorana uburiganya n'uburyarya n'ibindi. Aboro Yesu yasanze batitaweho, yasanze ari abo gutabwa batagira kirengera, asanga ibyo bariko barakora binyuranye n'umugambi w'agakiza wamuzanye. Icyo gihe ngo yatoraguye umugozi arawutsiba y'ikimoko, ntawe yawukubise, arabisunagura byose, arabisangaza, avuga ngo nimukureho bino. Ngo bamubonye icyo gihe ngo bibona nk'abantu bari imbere y'umucamanza, bibona bari imbere y'umuntu usoma mu mitima, bagira ubwoba. Ngo babonye ko ngo mu maso yiwe harahindutse ishusho ya kimuntu, isezaho ishusho y'umwana, ngo bamubona n'icyubahiro azoba afise mu gihe azoba agarutse. Uretse ko ntibabonye ingabo zizoba zimuherekeje n'icyubahiro bazi ko kizoba kiri, ariko ubumana bamubonanye ni ubumana bw'igihe azoba agarutse. Bituma baca bagira gute? Batinya. Avuze ijwi ryumvikanye ryajwi yakoresha ku musozi Sinayi igihe yatanga amategeko, niryo jwi ngo ryumvikanye mu bikari hose. Baca baragenda barahunga. Abagaruka mu rusengero ngo nibo bagarutse kwinjira, abari baje kuraba Yesu ngo abigishije nibo bagarutse kubwira abayuda bati none mwebwe mwahuza bakuru ko mwahuze byaje garuka ntamburane, nimugaruke subira mu rusengero, nimugaruke. Ngo nibo babakinguye kugaruka mu rusengero. Ikintu rero kihari, mbese ikibazo nta bintu tudandaza? Ese nta bintu biri mu
rusengero nta bintu biri mu mitima yacu. Ese mu rusengero rwacu nta bihari? Reka tubandanye dukomeze. Icyo ni igice cya mbere. Asubiye i Yerusalemu icyo gihe urusengero ararumanura, baragenda arwigishirizamo abari baje kumuraba. Nta n'uwiyumviye kugaruka mu cyogero, bagarutse mu nyuma bateye ari uko bazanywe n'abandi baje kuraba Yesu bahigisha. Aho hari ku nshuro ya mbere yo guhumanura urusengero. Inshuro ya kabiri ni igihe yagenda mu nyana y'indogobe. Inshuro ya kabiri ni igihe yagenda mu nyana y'indogobe. Hari ku munsi wa mbere w'iminsi ho yagiye ku mwami, ari ku nyana y'indogobe bitigeze guheka umuntu n'umwe. Icyo gihe abamubonye, ibyo biboneka muri Luka 21. Bibaza ko reka tuhasome Luka 21 no Matayo 21. Mumbabarire, Matayo 21 umurongo wa 14. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukana abarukuriragamo bose, yubika ameza y'abavunja ifeza n'intebe z'abagura inuma. Arababwira ati, yanditswe ngo inzu yanjye yitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Icyo gihe ngo n'intumwa zaratangaye kuko babonye Yesu ahindutse, babonye ngo Yesu akoresheje imvuga ntari yarigeze akoresha. Babonye ko Yesu bamubona ukundi uko batahora bamubona. Icyo gituma hariya twatanguriye muri Yohana ngo byatumye bibuka ubwo nyine ijambo ryanditse ngo ishaka ry'inzu yawe irambya, kuko bagize ubwoba babonye Yesu abaye ukundi ataraza. Aha naho hari ku nshuro ya kabiri, aho yari agiye agasanga igihe yari agiye, murazi yuko yinjiriye i Yerusalemu ari ku nyana y'indogobe, abigishwa bashashe imyenda hasi, inyana y'indogobe igacako, hanyuma abantu nabo bagashwabanuka bakamukurikira bazanye amashami y'ibigazi bavuga ngo Hoziyana, Hoziyana mwana wa Dawidi. Icyo gihe ibyanditswe bitubwira ngo harimo abantu bapfa kuvuga Hoziyana, Hoziyana bitari ku mutima, ari ibintu byanyikize gusa, ngo bakurikira umurungo w'abandi ngo bakavuga ngo Hoziyana, Hoziyana, Hoziyana bitari ku mutima. Mbese ninde mu mbwira ijambo Hoziyana icyo bisobanura? Simbarusha. Hoziyana ni ijambo ry'ikinyaramaya risobanura ngo ngaho turaje mwami dukize. Dukize ngaho turaje dukize. Ntabwo bari baje gukira, ntabwo bari baje gukira babitaye, byari byo kunywa gusa. Abo ni babandi ngo mu gihe cyo kubambura bavuze ngo nabambwe, nabambwe, nabambwe. Icyo gihe Yesu amaze kwirukana abadandariza mu rusengero inshuro ya kabiri, yasanze ngo bongeye kurugumanya,
abayuda naho ngo babo bagize ubwoba bamubona ishusho iteye ubwoba bituma batinya baragenda ntibagaruka. Bagiye banavuze ngo nituzongera bagenda bahakana ko batazosubira gukora ibyo bintu. Ariko basanga abantu imfubyi n'abapfakazi abakene nabo baranyuzwe. Bamaze kugenda amaze kubirukana abantu baca baza gukizwa imfubyi. Aha nyine havuga ngo umurongo wa 10 reka tujye kuri 14 n'ubwo impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. N'ubwo impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abandi babonye ibitangaza akora, n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwana wa mwene Dawudi, bararakara. Ni ukuvuga ko icyo gihe habayeho Hoziyana atari iyo kwikurayo, Hoziyana yo ku mutima atari yanikize. Ariko abayuda mu byarabarakaje batangura kubaza Yesu ngo mbese ibyo bakugura byumva? Yesu ati naho batovuga amabuye yovuga, ngo n'inkingi z'urusengero nazo zari ziteguye kuvuga nubwo batari kuvuga. Aho natinze aho hantu. Uyu munsi rero tugomba kuraba mbese ni urwahe rusengero Yesu agomba guhumanura uyu munsi. Yesu ntagomba guhumanura urusengero rw'i Yerusalemu wo ku musozi Moriya, agomba guhumanura urusengero yiyubakiye ubwiwe ku munsi ugira gatanu. No, umunsi ugira gatandatu ubwo yari amaze kurema isi n'ijuru. Urusengero Yesu yubatse ku munsi ugira gatandatu. N'urwaye urakoze cyane ngo n'umuntu. Reka tubaze mu buryo bwihuse, tubaze Pawulo. Abakorinto ba mbere gatatu atusomere Jonathan ndabona gatwego kakwego. Abakorinto ba mbere gatatu gatandatu. Lindi Abakorinto ba mbere gatatu wabonye Abakorinto ba mbere gatatu umurongo
ndahinze ndabona agatwemo ka kwegura gatatu 16 na 10 gatatu 16 jo twarasomana umurongo wa 10 turabona 25
gatanu kuvayo mirongo ibiri ahubwo mirongo ibiri ijana na gatanu aturara mirongo ibiri ibiri na gatanu ibiri na gatandatu kandi mu nyuma y'igicaniro kandi nuyubakira igicaniro cy'amabuye ntuzacyubakisha amabuye abantu kuko nukimanikaho icyuma cyawe uzawuhimana. Umurongo wa mirongo ibiri na gatandatu umurongo wa mirongo ibiri na gatandatu wa mirongo ibiri na gatanu bari kurenga igicaniro gusa ibiri na gatandatu kandi ntugashyire urwuririro rw'amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragaraho, kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragaraho. Ubwambure bw'umuntu ntibugomba kugaragara ahantu hera, no ikajya mutima rero umuntu aba muri edeni ayambaye ubusa cyangwa yambaye kiriya gihe yari yambaye ubwiza bw'Imana, ubu ntabwo bambara nanjye ntabwo bambara ntegerezwa kwambara. Imana ni ngombwa kubona ubwambure bwanjye. Mu gihe tuba tugira ibicaniro turacanira turatanga amashikanwa turatanga ibimazi byose tutagitanga ibimazi turatanga ibimazi turagize n'igicaniro. Yakobo yavuze ngo murabatambyi b'ubwami, none abatambyi ni batanu dutambike zamuka ari umuntu ubangutse wawe kuko yababwiye byo mu mutwe inzira ihagije ariko sinogurabwira mwongera ngo nicyo niyinge zaburi ijana na mirongo ine na rimwe duheza zaburi ijana na mirongo ine na rimwe turahereza umurongo wa kabiri zaburi ijana na mirongo ine na rimwe umurongo wa kabiri. gusenga kwanjye gushyira imbere yawe umubavu no kumanika amaboko yanjye kuba mu gitambo cya nimugoroba. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane, Imana itugirire cyane kugira ngo abari inyuma babyumve kuko negereye mikoro. Reka ndahasubiremo Imana itugirire cyane. Gusenga kwanjye gushyirwe imbere yawe nk'umubavu. N'umubavu ntutangirwa ku gicaniro gusenga kwanjye gushyirwe imbere yawe nk'umubavu no kumanika amaboko yanjye kuba igitambo cya nimugoroba. N'igitambo nticyatangirwa ku gicaniro. Muragomba ayo masomo y'igicaniro n'ibindi murayazi. Ni ukuvuga ni ukuri twihe Yesu aduhumane. Umuntu yahumaniwe na Kristo, umusore yahumaniwe na Kristo ntiyambara ibintu nta politiki. Umusore yahumaniwe na Kristo
mu busambanyi ntiyigira ijoro ababyeyi batabona ngo agende mu busambanyi n'umugore n'umukobwa ahubwo yambaye ubwiza bwa Kristo. Umuntu wambariwe na Kristo ntashobora gukurikirana ingeso za bisi na modele zihumanye z'isi. Ni ukuvuga hari isomo ntagenuba ariko riboneka kuko narengeje igihe mugabo iryo somo riboneka muri ariko reka turihereze ko kuko ntakundi reka turihereze ariko nibaza ko tutajya kunywa si ku isabato ariko sinahora ndabatindi n'uyu munsi gusa birabananira kwihanganira nibaza ko mutananirwa kwihanganira umuntu. Abaheburayo 9 Abaheburayo 9 Abaheburayo 9 ariko reka hari irindi somo numvise risumba inkomezi gatoya ryo muri Yesaya 16 kurara Yesaya 4:16 nimwiyuhagire mwiboneze uko mu nama nziza yatugiriye Isirayeli ariwe Yakobo yavuze ngo mwiyuhagire. Cyo kiri cyane yavuze ngo mwiyeze mwihumane niko Yakobo yavuze mwihumane niko Yakobo yavuze. Hanyuma akavuga ngo mwambure imyenda yanyu ngo mugire gute mukure n'imana z'inyamahanga. Yesaya aravuga icyo kwihumana mbese kwihumana no kugira gute nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanyu mureke gukora nabi. mwige gukora neza mushake imanza zitabera murenganura abarengana mucire imfubyi urubanza muburanire abapfakazi. Amen. Nuko ntabwo murenza hano ikindi cyanditswe cyo mu Baheburayo cyavuga ngo n'imbazi by'amatungo byarashobora guhumanura abari kuguhumana abari kw'ibyaha. Mbese amaraso ya Kristo ntazorushaho kuduhumanura?
icyo cyanditswe nari ngiye kuraba mu Baheburayo 9:7. ubwo ndangirije hano none mumbabarire kuba nariye umwanya ariko sinoreka kubasaba ikintu kimwe jewe numva nkeneye kumugabo numva nkeneye kugururira Yesu ngo aze amumanure aze yirukane amajwi yose amuza gusenga amuza kumvikana n'Imana yaje. Mbese ninde wowe ufite ubushake nk'ubwo? Ninde wowe ufite ikaze Yesu yifuza ko ikaze Yesu waze amumane? Ninde yifuzwa kumanurwa amaraso ya Yesu? Uwoba afite icyo cyifuzo nk'icyo mfite ahaguruke turangize isengesho tumusaba ko yumane. Mu kurangiza turasaba Izake adusengere. Ibi nibyo basanira mwisanira